Upoznaj trupare. Primjena. Kakav auto vozi Yoda? To Yoda. Šta dobijete ako pomešate lovca na glave i tropsko voće? Mango Fat. Koja je omiljena igračka mladim džedajima? Yoda. Šta Stormtrooperi najviše vole da gledaju na televiziji? Game of Thrones. Da li znate koji program koriste džedaji da otvore PDF file? Adobe One Kenobi. Da li ste se možda pitali zbog koje web stranice je Chewbacca otišao u zatvor? Zbog Wikileaksa. Ulazi Clone Trooper u bar i pita barmena: hej, da li si vidio mog brata? Barmen mu odgovori: ne znam, kaži barem kako izgleda. Da li znate kako se zove gusarski droid? To. Da li znate gde princeza Leia kupuje svoju odeću? Naravno da ne, u Darth Maulu. Zašto mehaničar droida nikad nije usamljen? Zato što uvek stvara nove prijatelje. Kako mali Ewoksi komuniciraju kad su na razgledini? Naravno, i walkie-talkie. Gde je Luke Skywalker kupio novu ruku? U prodavnici second hand. Zašto vitezi džedaji nikada nisu usamljeni? Zato što uvek sila s njima. Koliko je sati kada AT-AT hoda na vašem satu? Vreme da dobijete novi sat. Zato su Star Wars filmovi izlazili po redosledu 4, 5, 6, 1, 2, 3. Verovatno je Yoda bio zadužen za raspored. Ovo nije droid koga tražimo.